大家平安，jauh-jauh tu soal kata menaman, nama kata nana sulivat. Saka tu soal kata menaman, aurita supui na kai no atsamas. Imazai to vincikan ni Yohan ita tigami ya sangasan. Imazai to aita suratan, imazai to aita kayang patu tapuro kayang. Yohan isu ijang ita o 10节。Anya si pakalakalan janumon. Mavana patara zoa katena siana kai. Mavana zoa izoanga akamashi patagi. Mavana nya linanda anga. Anya pinatsuna nanga. Saka pauli detu nya minatsanga apatso. Tu nya kini jajasa nanga tua nya 5. Kama patsuna nga ichua nasi. Nya pinatsuna nanga. Manasika nya si paskelakalang nya si tau chika rita numon na zwa nasi ya nekano papate zwa anai zwa ito akama tsemas sa papatsuna nanga tanuten anya si tau chika rita numon toanya pinatsunan toanya rinanda mavana no si kitevelan tanuaman au saka na kitevelitin tuata kama tsemas katoa alaka ni maju ati Yesu Kristo ulatena na kemala marvan ayaman mavana nya sinvici ketoa patara aichu anya rinanda akamasi toa alaka no tsemasa tauchker nya sin tau chikaran uta tanumo na maya tutsu atsemas mavana teral ai itamadu nekaangatan no seremaraman no na kitevelitin to atsemas no ayaya iten saka no ai seremaraman na ta sikudan vansavatsa iten na ivu saka ata sikudan inika pasusususu toa kaulidan na turu lakwa no itoa temoratral ata sikudan anamaya toa semasa itoa temoratral kitena nama tevel apa urid au azwa jamu noa alaka ni maju ati Yesu Siraura wanga tanutin toa ta pasari-sari wa penulat. Nekano ko pasariu no ayaya iten. Ki vetsa iten na ki maju. Nekai warung tanutin azwa kauridan na toro. No ta siki pasemara wa ta pasari-sariu. Na kemirangan saka nangwangwa at semas saka ki sipazekate ni maju ata pasari sariu sa rawi ata nakuya apenola tanga ini katena na sepasariu no ayaya iten paka rovetsa iten to at semas au nekai warung tanute na zwa toro ni maju ai chukai no tsema sinimichi kimazai toa 约翰一书的1章1节到10节。都说个咱们那些尼布达尔万单女经，当传扬什么？当传扬什么？作者说要把所看见、所听见的也传给教会的信徒。可见他不仅是生命之道的见证者。更是勇于担负传扬真理使命的人。我们应当看重圣经，上帝圣言，请读圣经，反复思想，并借着圣灵光照，更认识上帝，认识生命之道。在这多元善变的时代，勇于宣扬满有盼望的福音，并真实行出与上帝团契的生命见证。Sinaya tanutin tutswa ka jaman-jaman. Saka tutswa ka jaman-jaman asini paki nemen tanutin. 我是否能勇敢地以基督信仰回应后现代思潮引发的信仰迷失，
并以己身言行，成为耶稣生命之道的见证者。喜那亚点经，今天我们所要默想的，萨嘎拉金娜娜格莫兰对乔鲁加金门米萨嘎盖努力。阿爸天父，感谢你差遣独生爱子耶稣基督道成肉身到世界，接着耶稣将生命之道显明给我们知晓。求你帮助我能持之以恒勤读圣经，更恳求赐下圣灵，让我能明白你的心意，使我的所言所行能成为生命之道的见证，以传扬你真实无畏的拯救大恩。奉主耶稣圣名祈祷，阿们。Mali tu soka jam-jaman ai cuaca misla selang semupu pasung tua kai no cemat latinana tamara dua ya pasung latinana takamelan tua mana pazazeka tino cemat saka mali tu soka jam-jaman lamunona kijano cemat tu suatu kene davan 大家平安。